Torej, kako dolgo bomo tukaj? Ne govorim s tabo. A veš kaj, oplel smo ga! Pa le govoriš z mano. Vidva, pridita. Na oddelek z odpadki. Zdravo, jaz sem B127 in pravzaprav iščem pravi nadimek. Ta, ki ga imam v mislih, je ambedesetron, pravzaprav se reče pedesetron. Rekla ti bova kar bi. Preden je bil Optimus Prime. Vem, le navadni delovni roboti smo, nesposobni transformacije. Je bil Orion Pax. Te ne zanima, kaj je tam zunaj? Preden je bil Megatron. Obstaja razlog, zakaj nihče ne gre gor. Je bil D16. Nevarno je! Zakaj to rabiva? Če tole preživiva, te bom fejtal! Sprejmem te pogoje! Letos. Površje. Zares, je krasno. Vsak Transformer Izkazali ste se. ima svoje poreklo. S temi boste svoje potenciale dosegli v celoti. Pokažimo jim, da smo več, kot smo videti. Spremenimo se takoj zdaj! Na 3, 1... Deluje! Kje imam glavo? Kako se to sploh uporablja? Kje so moja kolesa? Hranim kolesa! Družba, to ni dobra. Moči smo dobili z razlogom. Uporabimo jih. Mi stojimo skupaj. Kot eden. Bojno masko imam! Dobil sem jo, ko je ta tip! Noži! Nože imam! Saj vidim, ja. Transformerji 1. B, to niso barabe. Zakaj si izrezal vrata? Kaj? Ne, tako je že bilo. A ne? Ja, tako je. Ja, prav ima, ja. Kmalu v kinu.